Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Asino ti simrek dito yung balay asaan ang nagpigad? Uy, nagpigad ang antay. Sika, intay. Ha? Papasol ka man apabasol ako na kon. Nagpigadak. Awan ti mga min kada kayo, ah? Sana Sana siya antay. Dwa kayo. Ni Uncle Kwa. Ay ni Kwarog Na, kita man dagita dapan yaw. Ipagitam day tandapan mo, Uncle. Kita mo. Ay, una yan. Nagrugate day tadapan mo, inteng. Nagngisit pa'y. Tinulad ko lang mo't ni Uncle Kaw. Asa na nagbugoy ti saka na. Taapay, anya ti rason asaan ka ang nagbugo iti sakam, inteng? Kastamot kan ka, kwarog? Kwa nga men. Ibagbagada nga ron ang maghugas ng kamay. Di damot ibaga ang maghugas ng paa. Ay, di mo man ilayat-layat kanyak day tapangur ngay gamot mo yan. Talaga pang urak dagita sakam no saan kang agbuga. Jak, kayat kunak lang aruday. Ipilit mo. Apaya di mo kayat kat nagrugit day tadapan mo. Di ka lang mabaeng, sobra tingisit na. Apay nga ni kumpari nga inteng. Kan ni Kwarog. Saan damay nga agbugbugo iti saka da. Apaya tulado mida. Ay, kito na. Aggagayam kami nga raw. No saan lang agbugaw, sa anak mo nga agbugo ah. Agtutulad ka, kabadaw. Apay manen anak ko nam day tamaray. Kita man ta sakam. Dahito'y narugit adapan kaw. Wen, imbag man ta saan nakangaungtan ni Marituyang. Ungong tanak ah. Ang manyangay ko matimaramidan na. Makios-oswak lang, mate. Dakwarog kan kapitan. Nagngisait dagiti dapanda. Wayne, agpapada kami. Isaw, ti uso nga minita, maray. Usaw. Kasado ko man nagbalin nga usaw. Imalaeng ti bagbagada abugwan. Tapno saan tayo ang makubay. Saan akaraman ti saka. Wen mare, uso ka no itati saan nga agbugo iti saka. Wang nga raw, ima kanula ang tipugwan. Ay, sa bagay, narigat nga agpaiso ti danom ita. Tanay, saan pa yan nga agtudaw? Ang jak lamay turad ti saan nga agbugoy ti saka. Jak makaturog no jak agbugo, mare. Wen ang mayat samat no makiuso ta, marikwanang. Anya? Saan tamutan abuguan ti saka ta? Hay! Bumangon ka man dita badong nagrugit day ta sakam! Ay, nalabos ka, mate. Umanungit ka. Saka lang nga narugit. Agpukaw ka. Kay, mano nga oras ka naglamlampasaw? Ibad mula day tadapan mo nakarugrugay? Di mo amu aya. Ang nagmayat tirik na tinarugit ti dapan na. Anya! Padasim kami na. Makiuso ka, mate. Maray, uso ka numot dito'y kabildatan tinarugit tidapan na. Kastamat ti ibagbagada, maray. Ay na, inyuso da kapitan ken kwaraw. Wen, maray. Iso kita amji dapanda ka nagngisay. Uray ni badong ka. Ay na, nagngisit jay dapan na. No apay mo ngamin ngayon yuso da day ta, ha? Ngaruda. Ay, maray, makiuso tama. Ay, pakpakawan. Jak may turad nga ramidan day ta. Di oraw awan. Makiuso ka mo't amaray.
uray sagpaminsan lang. Jak nga rod kayat. Si kalaang ano kaya mo? Ala, padasek man. Ay! Nay, maray, agpada tamat gaya mo asan nga chinchinilas. Katuan, Mare. Nakiuso kamot gaya mo. Ay, katuan Ay, anya ngay tirik na tinarugit tidapan na, maray. Mayat gayam, Mare. Naragsak gayam ti saan nga agbugo. Makatipid pa'y iti danaw. Ay, katuan Mare. Di pagbugo may iti dapan may, kat pagluto lang na. Tipid talaga, Mare. Wan maray, saanin nga uso ti chinilas. Ay, katuan nagkuna nga may nagchinilas kapaylaan. Saanin agtipid nga raw. Kumusta ti panagrunda yo, Kwarog? Natal na dito'y barangay tayo, Angkal. Awan ti agtatakaw, awan mat mataktakawan. Nasayaat. Makaturog ang nasaya at dagiti tattaaw, tawan ti rumba nga pagdanaganda. Kasta ati natal na barangay. Isu nga uray saan kami kuman, ari nabii nga grunda. At nga nga ti kayat yaw. Inal daw langan nga grunda kayaw, tadiyo mo tan kayat ti rabi Anya mo ito Angkal, ti kayat ko asawain. Pag inanaan na kami mo't tawan mo ito ti agtatakaw. Kasta. Katwan na. Agina na kayo. Kasta Angkal, maturog kami mo't nga rudatanaw. Badaw, asino ka data ti karurugitan ti saka? Ha? Nakiuso ka matay? Tuya? Of course. Ha? Si kalang ayat muna ti makiusaw. Nukasta, sika, siyak, ni parenteng, ken kwarog tinakiuso itan? Ay, iraman mo ni Maribanang. Ha? Pati ni Maribanang? Wan, saan kami to pa yun nga chinchinilas? Agpapada tayo na. Una, awanan ti gumatang iti chinilas. An-anuan pa nga nga may dagita sinilas. Ay, Hindi na usaw. Inteng, apay asaan kanon nga agrondronda dakwarog? Pinaginanak ida. Nay, apay ngay? Natal na mo't na ito'y barangay tayo. Awan mo't mataktakawan. Ay, uray, masapul nga agronda dalat tako ba? Oh, kapitan! Apay! Kita manday ta. Kapitan! Adda natakawan idirabi Oh. Anya? Makita Sino tinatakawan? Titirsina ni kagawan ko anang kapitan. anya. Nagadukan o akwarta tinaalada. Ay, sus. Dagiti lakaw. Ay, basol mo day ta inteng. Nagko na ngamin kan ka nga ipasardeng mo ti panagronda dagiti tanod. Ay na, Mare. Sineret kagtatakaw ti tersena kidirabe kunak man no awanan dagiti agtatakaw. Nagsublida manen takasanaw. Impasardeng man ni kapitan ti panagronda dagiti tanod. Na, apay ngay nga main. Rumbeng kumaatuloy-tuloy lata ti panagrundada. Ay, jak man amo kan ni kapitan. No anya ti simra kiti panunot na. Impasardeng na ti panagronda. Ita, natakawan kan. No apay mo ta siyak pa ti tinakawan da Wan nga raw, si kapay mo't abaak. Siyak pa'y mo ta nadalos ti dapan na. Ayun anya. Awam mo ti madingar aramida. Ay, kasanungay nga raw nga imbestigaran ni Kapitan Dayta na pasamak maray. Pumanaw kayo man dito. Aglisi kayo. Da kayo nga ususiraw. Aglisi kayo, tanay! Adan ni Kapitan! Duha kami nga gimbestigar kini Uncle Kao, isong aglisi kayaw. Aglisi kayo kami na! Awan mo't lang maitulong yaw. Mala, aglisi kayo. Aw, Nakalisidan, kapitan. Ay, umay kantarog yan tante agimbestigar. unang kail. Marikwadang. Sung batam ti sa lunsod ka. Wan, kapitan. Mano tinaglakwa manatakaw. Mapanad 2,000 amen, kapitan. Siyak ba tiyag sa lutsod ang kail? Sige. Kunam nga dulakom anatakaw kagawad.
Anya kay nga rod dagiti natakaw alakaw. Natakaw di may sabuti ala ko kabuggoong. Day talang mo't gayam. Ay sanla day ta. At dapay. Adu pa'y akwarog. Anya nga rod dagiti daduma pa'y natakaw alakaw. Natakaw tay sa nga karton ala ko kapumada. Pumada. Wine. Nay, kita matibukon. Kwaraw. Nakapumada ni Uncle Kaw. Nay, pabasulun dak sabit. Ay, saan Uncle? Ibagbagak lang nga nakapumada ka. At dapay natakaw ala ko nga asen. Asin. Sa nga pula supot ti asen, kwaraw. Asin ka no, natakaw. Ni ang timabanang timahilig iti asin. Huwag nga raw. Anya pa'y ngay dagiti daduma natakaw. Arak. Arak ano, arak. Sa nga karton nga arak tinatakaw. Ay, adamok analay nga ginaw. Asinaw? Nitataba daw. Ay. Di ka sumanaw ditan kwarog. Ang mga no panunutan da. Asuspitsa tayo aminan. Kapitan, adda tugot ti saka diti unag. Amang ano kaya't yung kitaan, kat bigbigan niyo nakintugong. Ay, nagmayatin tagin umiti arak. Ay, badaw. Pagininom ka ngagmay sa. Kitwain, awan nga ron ti maya baka kadwak ti may sa. Mapan ka kano ijay tersina ni Marikwanang. Apa mapanak? Awan may tigatangag ijay. Suspitsada ka. Ha? Suspitsa? Asika tinang serak ijay tersina ni Marikwanang. Ha? Ay, sana siya. Apay ko masuspitsain da ngay. Isungarod amapan kan, itamot lang. Agat arak ka pare. Naginuma labasit pare. Suspitsa kan. Ha? Suspitsa nga. Ay umay ka. Tada tugot ti saka ijay kahit. Ay, awan ti aramid ko adakis pare. Nyaki din. Umay ka. Makitam dagita tugot. Dayta. Wayne, may sa pares. Ipadas mo man dayta sakam dita. Nyaki din pare. Sige ka din. Kahit kasanon no manay kanyak. Di sika tinagtakaw. Sige. Kitaem, no kasaksakak na ito'y atugot. Kitaem. Tapos sanda ka papabasulain. Na. Dakil ti sa kajesimrek dito tersina ni Kuanag no kasta. Sumay, nagpabasol kan to, matitindi mo nakita. Ay na, uray numan nagsida kami lang itibuggoong kinibadong ka. Saan dakmat apabasulin asimrak ijay tersina ni Marikwanang. Ay, tapnoan mo, Mare. Suspitsadak met ang nagtakaw iti istor ni Marikwanang. Tamahiligak nga may nga agpagatang iti asin kanikwarog. Inrokod kumati sakak ijay tugaw. Dakkel mat unay ijay tugaw. Ay, uray siyak met Tugot ti lalaki day jay. Saan mat nga imanay ijay saka ni badungkaw? No kasta. Amangan no ni kwarog. Wain, ni kwarog ti simrak iti tersena ni Marikwanang. Kat dyan naglakwan na iti mamati inala na. Ayun, anya. Saan da ngamin anagronda iti mano arabi ikat? Ayun, maray. Amangan no ni kwarog ngagpaisaw. Simre ka kayamot dita tersina ni Kagawad Kuanang. Ay sika ti suspek. Apay ngay mait. Sa nagaputawan makukwartak katagtakaw akaon. Ay ikay padas di tugot ijay. Ang mga nusika. Anyamot tayo. Tasak matan ti pabasulin yaw. Inkakitin tapno awan makunkuna dagiti daduma. May turod ko ayamot ti agtakaw. Aw. May tanggal. Da. Kita hamaon. Saan mo't nga umanay ti sakam? Kung nagtumot ka nga. Ay, nagrigat ang maamuan. Kat si Kangay. Ipatas mo na ang kail. Tapno siguradaw. Tanay. Sa nga karton kanu apumada tinatakaw dito tersina ni Kagawad Kuanang. Sige, tapno awan makunkunayo. Kita Alang kail! Ha! Kasaksakam day simrak dito tersina ni Kagawad Kuanang. Kita amaw! Eksakto day tasakam! Ay! Ang kail! Sikat isimrak dito!
kamod gayam tinangsir na kaya tersina ni Marikwanang paray. Di ka man agpapapasol. Aglibak ka pa ilang. Sika. Angay, tiniliwan dagiti pulis din ng serak iti tersina ni Kagawad Kuanang. Nangagma, di sana siya, pare ba daw? Uray siyak. Saan mo't asyak? At adasan na siya. Ay, saan ada tayo? Isubait. Saan nagaputa nagrorogit ti dapan tayo akit? Suspitsahin na tayo mitain. Ha? Kaswanda ka nun dyan natiliwan ng serak iti tersina ni Kagawad. Adugaya mo na tersina ti sinerak na. Saan la dito'y barangay tayaw? Triple ti ikaso da di tangag tatakaw. Umay pala dito'y kabildatan nga garamid iti kalukwan Mike. Pare. Sorry, ata sinuspitsa ka iday. Kasta talaga pare. Tagro-propa nga ron man ngagtatakaw no maminsan. Ha? Una, angam no maminsan mate, agrupro pa ka asantaw tataba daw. Kaya't nasa wine, nakasing-singput ka. Ay kitwin na. Agro-propa mo't ni parenteng ahudas no maminsan. Saan mo ta? Agro-propa ako pa yung anghel. Kahit ni Kwarog, agro-propa bandi daw. Saan mo tangkay? Kat na agrupro pa kagalang-galang. Malala. Ura kikinyan tiyo. Basta di tagar aramid iti dakas. Tita importante. Wan pare. No kasta agbugo tayan. Wine, tapno saan dati na suspitsaan. Ay, husto ti kunam, kapitan. Uray agkikingnan tiyaw kayo. Importante, di kay agar aramid iti kinadakas. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.